लाखनी सोइदनमकी लाखनी अदुबा हौजिक पॉपुलर गवर्नमेंट अमा बीजेपी सी रूलिंग पार्टी ने हारिबा अना बीजेपी की लामिबा याम चावबा हौजिकी नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोषना का कमिटमेंट अमा पिरमेगा हारिबसे माने एश्योरेंस अमा पिरमे हाइबसी अखोगी सोइदनमकी इलेक्शन 27 की इलेक्शन की ममांगददी बीजेपी की सरकार अमा सोइदना लाखनी करंबा मतमदा लाखदगे हाइबदुगी वानी मदुगी मनुंगी लेबा मयामदु हुजि कनाना ताकपीखरेको सिदानंदन अदुना लेरंगनी अदुबु अखोइना मसिदा उबदी बीजेपी सरकार नत्रगा सेंट्रल गवर्नमेंट ना मणिपुर की इशूसी यामना थवोइदना ये लैबदुमक्ति नते मरमदि लाइदना मोय एश्योरेंस पीरी तौरी चटनी येंगी अदुना मधु भावदी नुंगाई तसेंगना अखोय मणिपुर से नोय थोक तोजरो मै चाके चा हानके हाना जरो नोय न तोरो चैनी मखाइजी अखोय सिरगेसु यारेना अदोमदा पंगलै लैबदि मानदे हौजिके हारिबो वारीदुदगे अदुवा तौरोइबा थबक मयामसिनासु मी मयाम लाई खोली येंगी चलीको प्राइम मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर उनबा यादे माने अपॉइंटमेंट पिरक्तरे हाइबदुना तोंगानबमनी अखोइना पामिबदि इशूसी सॉल्व तौबदुनेबा अना सॉल्व तौबगी माइकै रोमदा चंगसिलई हाइबदु भावदि अखोइनासु सुम उबंगामी अदुगा होय यामना खुदक्ता हेक्ता अखोइना इंस्टॉल तौबा ngamdragasu आइदि अखोगी असेंबली से रिवाइव तौबा हाइगद्रा मदु ngamdragasu एनिमेटेड सस्पेंशन निना ngsaigi आर्टिकल 356 रगसु मधु यादी याय हबा मोय ऑर्डिनेशन तौर पार्लियामेंट कोन यौनगद मधुदी यामना लैखरे अदुना एनी बॉडी खलकपदा बीजेपी की दी मागी यामना डिसिप्लिन लैबा पार्टी निना पार्टी की हाई कमांड लीडर अमा खलकपदा मयापुन मन दुमछि भाव दुम तौय हाइबसिजु चुमी आइडिया तैद लोइ तौय हारिबा लुरिदी लीडर दु पार्टी की हाई कमांड सु ngsaigi mayam du स्टडी तौरंगनी कना ओइबे यागे यादगे अदुना मदोमदा लागा अखोइना अदुम नाइमिनबा तारे हाइजनिंगे अदुगा राजनीति निना राजनीति की तोंगानबा नोंगी मियंगदगी यंगनरगदी हौजिके हारिबसी बीजेपी की सु अखोइना सुम उजबदा पॉपुलर मिनिस्ट्री में इलेक्शन 27 की इलेक्शन की ममांगदा थंबदु भावदी बीजेपी की याम चाव एडवांटेज नि अदु थंद्रगदी कायरकने हारिबा अदुना मसीगी मिनिस्ट्री सेमदबसिना मथंगी इलेक्शन दा मदुगी इंपैक्ट अमा लाकनी हाइबदुमदी अखोइसु सोइदना लाखम थोकरोइना खल्ले अदुना मदो बीजेपी पार्टी ने खंगमगनी सेंट्रल गवर्नमेंट खंगमगनी मोइने हेना नंगना लेबनिना अदुबो अखोइना पामजबदी मियांगैना इशूसी थुना लोइसनबा मणिपुर की लेरिबा इरांग अवाब तारिबसे थुना कोनबिबा अनौबा गवर्नमेंट अमा लाकवा अफबा लेंगाक अमा मणिपुर दा लेरगा मियांगे अवाबसे फाहनबदो अदुनी अखोइना पामजरिसिदी ओके हम फजन थम्बिरे ओजाना सो हम फजन सो थम्बिरे कोइ पॉपुलर गवर्नमेंट की मतंग से की मतंग दसु थम्बिरे बट अदुगा कोइ की पांगथोकरिबा बिहार इलेक्शंस की मतंग सो ओजागी ओपिनियन से हम थम्बिरे हम नुवाइजे रतन दलाक ओजा ओजागी ओपिनियन ता हाबे तारे कोइ की हदकी पांगथोकरिबा बिहार इलेक्शन हाबे तारे मसिगी मतंग दा कोइ की national political party ani have tare sigi marak ta have tare vote chor kadi chor harba campaign siga mari lena koi congress ki strategy sutmak koi BJP se vote rally have ki allegation ama khak torok pa masi handaki via election sida do election sida di amok BJP na majority fanga kana koi gi se lengak stem pagi pot ama khak leiba masida koi gi koi na si thambiriba thamjariba topic have tare masida ozagi opinion kamai thamini kasai chu yamna haina khibaduni ko हौजिक्सी राजनीति दल अनी अचौब राजनीति दल अनी है तारे इंडिया ददी बीजेपी का कांग्रेस का सी अचौब राजनीति दल अनी सी इलेक्शन दा बिहार गुम अचौब स्टेट ददी इलेक्शन जी अमरु ओय हारिबा तसेंगबदी मणिपुर दी अमरोम दा हाइरगदी अपिक स्टेट नि मणिपुर का बिहार का नसाइजु चिदानंदन जो हाइबिग्रे सांगदमनब याबसु नते सांगदमनबम सु थोकते अदुबु बिहार गुम यूपी गुम अचौब महाराष्ट्र गुम स्टेट अचौब सिंग ददी अखोगी एमपी सु या बिहार एमपी निफु कारिबने हारिबा अदुना हारिबा अचौब पॉलिटिकल पार्टी अनीसिगी भोट की मतम यापद हुनबगी वानी हुनबदुदा नसाइसो हाइबिगिबदुनी कोई स्पोक्स पर्सन बीजेपी अखोगी अचौ अचौब स्लोगान तौब कांद नोइना भोट हुरालगा भोट कागिबनिना नोइ मफम थादु हाइबनी हारिबसी कांग्रेस पार्टी की याम चौब स्लोगान अमनी हाइड्रोजन बोम गुमनी का हाइरगा तौरइबने हारिबा अदा हारिबदु अखोगी मणिपुर दसु मदुगी इंपैक्ट तो लाखी मदुगी मणिपुर की कांग्रेस पार्टी न मदु स्वाइदसु दुम मदु लाउदना खोंगदना तौई मदु राजनीति दल की हुनबदुनी अदुना ngasa हाइनबदुनी थोदोना राजनीति दल की अनी की हुनबसिददी अखोइना याम कन्ना कमेंट पिनिंगाइ दि लेते अदुबु हौसिकी उगदबदी ngsaइसु ताकपिरिको बिहार की इलेक्शन सी तोंगानबा अचौब इलेक्शन अमनी अदुगा मणिपुर गदी फिबम अनी दु खेनरे अदुगा हुजि
भोट अखोई हंगनिंगाई क्वेश्चन दी याम लई हारिबा भोट तिदा ngasai जो अखोई हाइफेसु खनगिबदुनी भोट ममांगदा ngasai gi bihar gi leiribe electorate masing ji 7.42 crore lei hai ade भोट numitha ngasai gi election commissioner lauthoi haribido ade 7.45 crore leire haire lahum hete chenai hai ade gi somdagi mayam ama ngasai taumani na haipet panbiram ma yaurum bra wari sabda yaugibra somdagi bihar gi mi mayam ama kauraga lupa lising tara pire haire madu ngasai gi 14 crore bihar gi development fund gi kaitharak padu somda lana vote season si yam hunnei hariba na vote hunna basi asumba yaurum basu yai chumda ba yaurum basu yai vote si dikaraga loire jo jita wahi sikandar hido masi bjp gi kamuna sudum hai congress sudum hai aduna vote si tongan ba politics amani angam tana bane power ni politics ai angam tana bane hariba aduna ai kahoraga loire aduna masai gi paisa yelaga kagera huralaga kagera kehelaga kagera boot capture toraga kagera kagradi kagra matung da case lakpa yai ma torpa yai madu tongan bam ne aduna Rahul Gandhi na yamna kanna mana asa tawraga mana tawgiba slogan dudi ngasai gi mana khudam changdam puthoktuna leitaba building amada voter lising tara leiramba ka amada mi chahum chami leirami gai to madugi evidence ka to adu huji court yaunare case yaunare khoina comment thodong pirba adubu ngamgibaduna ngamgre power is power aduna power privacy ni rajniti da tanari se kaim nate congress power pai ni da congress toramba yaba mayam ama torame adu huji bjp na power amuk paire bjp na mayam ama tore aduni ekhoi na uri se aduga bihar ga congress huji ki siga changdam na huji ki vote hura laga माना कागी बनी हारे बिहार की सी तसेंग अखोई खबर द कई पारी लांग तो कांग्रेस तो थीना माइथी रखने अखोई चम चम लेमे वाकनी कांग्रेस तो याम थीना कार ओय हाइबदुदी अखोई थाजदे हारिबा ममांग 2020 द कांग्रेस तो चाम काय मोगी एलायंस तो वारिबा अदा बीजेपी नबुदी हेली ममांग द अदा इंडियन हाइबा अदना हौजी अदु याम थीना तुनी हाइबदु थाजदेबा अदु अरगदी हुजी कांग्रेस पार्टी दि हाइरिदना लानबा चुंबा खंगदे हंदकसु वोट बिहार द वोट हुरा ले दु हाइरेबा अदुना वोट हुरा लगा काखिबनिना बिहार की सिना दुम साखी ओइरे मसी ngасai gi back fire torokpagi wanate amarom de yenga de sum yamna light harte lingang bani ko back fire torokpagi wanate sidi congress na haibadu chumme na sidi assert toba yare vote hurali june na congress na dum hairasu yai masini awai akhumni aduna ai khoi madom da yam kanna khana ningai te aduga bjp gi hujik tafi khibadu aina yaning ba kharasu yawi maramdi hojik laiba rajdi gi laiba development sida ngasai gi bihar da tawduga manade haiba khangi adubu manipur gi context da pusalaga yamna achauba movement amma madusu election gi tawham thokpani tawrokpani na sengdokpadu tangai phadana hairak tabe yadabne do haidi bor hura laga kaina sumlauraga di handaki bihar gi vote da di khoina yam kana chauna kari si noigi slogan du kanadre haina adom do urasu yaiba perspective amada yenga noi vote hura laga kabne bihar da tawri si du hura laga dum kari ni hairasu yaiba adu manipur da di congress ki mp ni ka manipur da di interest thoidona laude manipur mp ni kak tu di karasu yai kadrasu yai manipur da di vote huran bagi adu yam chawi scheme du bjp na kai in case tawi habe wan tawramba taraga di manipur da madu tawdabasu yaiba aduga bjp na soidna tawgada state khara di tawba taraga di haiba asoba state sing du da di tawninga kaneba khudam gi wani ko tawi habe wani na te aduna madudi hayeng manipur ki election ama lakadori assembly gi matam khare matungda aduna slogan ni launobsu launobani adubu performance hagadra thabang na utpa haidi chumlanga ba makta di yaroi daba manipur ki chief minister amana 23 February dagi chahi yani makai chore prime minister na de gai sum hanjal budi ngang dare adugumba do hujik si toba yai hujik sarkar semgani hai ekhoi ju semani gi taseng badi ai mamang da su yam haijagre manipur da president rule thambasi mi kharana budi phai hai ekhoi gi pamde democratically elected representative mayam ama laina kaidobogi president rule laido president rule laisi di bureaucrat na pan baneba aduga elected representative sing do haigera huran gera khar ngausin nagera fataba togera moidna pam miyam gi sarkar iduni democracy gi spirit to ga tayon no pot neba president rule hai base aduna democracy da oira ekhoi gi government ama lairaga di jo hoi government no haining ba haibi hai tobai hai aduna masigi chaina base hoi khara di tawna ba yai political aduga ngasai gi 1990 gi vote huran ba kholom ba tawai do ai di ta jodre ta sengna ba du congress na vote hura laga ka ki bane na haina ki bra haina dabra khangre ai di singya mai da leibani 1919 gi election da khoi di amun na khang yari ba aduna madu gi election du achumba tawkiba election oikibra oidabra haibadu di hujik sapchana settle tawdre du khoi na khangjabadi vote tu
यामना क्लोज कंटेस्ट होइगदगी याम कन्ना कन्ना तौनबनिना पार्टी अनि दु याम कन्ना चटमिनबा अदुना क्लोज फाइनिना हेक्ता निंगबा काइनरपदगी तौनखिबा आइदि प्लान याव यावदुना तौरपा अदु ओइबसु यायना खली एनीवे अदोमदा आई हाइजरो अदुना हौजि लाइबा पोसिदा बिहार की इलेक्शन सिगी ममी खरा मणिपुर दा मसिगी सौमसे सोइदनमकी फंगफम तो फंगदबसु यारो मरमदी कांग्रेस ना प्रोपेगेंडा पंगतौद तौबनी मेरिट यावदब सुम पंगांग nganagadi congress ki su madugi kari haitare retaliation hagadra moigi afataba oirakane baidi oidaba da pahaida haijan basi praja singna dum khangakane ba similarly bjp ki so dungaire sum yartra gadi madudagi tamgada ba para yam lei haba adumaina tawraga aikoina pamjabadi miyam gi afaba mihut singna khan baidi miyam na khanjaba mihut to phagera pharoira maduna pamba sarkar do pahani ana huji bjp gi government ama lakpa ai bjp government si yam laibak thibane amarom da hairagadi majority laina government to chief minister hayeng assembly famne harkan nga si chief minister resign tawri ne hari aidi yamna ngakpa amane hari ba aduna hojik su animated suspension ni mayam yanaragadi anytime revive tawba yai adu revive tawraga bhom mamang da budi soidana tawrakadra ina khalle ko jumam di rajniti gi oina bjp gi oina government ama leira kan da election fight tawba duna nungai ni haiba pr da fight tawba budi aduna afaba warakpa oisano aduga hojik leiba manipur gi yamna nungai traba phibam se khajiktang phanba ngambado madu miyam gi mihu singsina punna honabinabaduni ekhona asa tawribati okay amasan thamikrai koigi manipur gi leiba koigi crisis se koi asukki mati kuira abanina koi popular government si dinumak miyam na pamaga sulereba koi popular government am khak sembiro habagi dimase to ki mati kuire tawreise adubo sembangam daba du khakini but yamna thuba matam da semagani habagi pot ama khakti koigi pirakpagi pot ama khakti leiri koigi bihar election lora ka da koi semba yabagi possibility lei hana so koigi national leaders in so phone to ki basulerebani but hosi bihar election lore koigi masi semak tabdo koi punamak adum ngai minaba tari e yani shuba koigi leader gi matang se koi ozana sam phasana su tambi kra koi center leaders na anybody khalakwa matam da masida kari gumba mata yet palaitana dum yaking habagi pot ama khakni e loshilapa conclusion point se ozara tandalak chegoza koigi bihar election gi matang da sum khana ki bagi por oibani na se bihar election si ki matang da kari gi damak ta khana inu ha matam da koi gi center leaders in ozana sung sai thambi ki ba be tar koi gi bihar election lor ba matung da manipur da government se bagi matang se khana bagi wa phom ka phungdo ki badana maram ora kanda praja sing sina manipur gi praja sing sina bihar election sing ai na bani masigi phongdo ki ba wa phom sing se masi thabak oina pangthorak pada kidang thengtha bana tragan thabak oina pangthok pangam ki da daragadi masigi effects se koi gi 2027 de so koi manipur gi assembly election sulari bani masi dadi chawna masigi effects se ta gani hena khang lakpa yaina khanbi bro jaga mai thambi nge loshila point lakani soidana maki lakani aduba hojik popular government ama bjp si ruling party ne hariba ana bjp gi la amiba yam chawba hojik ki national general secretary bl santosh naga commitment ama piram mega hariba se mane assurance ama piram me haibasi aikoi gi soidana maki election 27 gi election gi mamang da di bjp gi sarkar ama soidana lakani karamba matam da lakadagi haibudu gi wani madu gi manungi leiba mayam do huji kanana takpi reko sidana aduna leirongani adubu aikoi na masida ubadi bjp sarkar na natraga central government na manipur gi issue si yamna thoi dadana ye leiba dumakti nate maram di laidana moi assurance piri tauri chani yengi aduna madu bhaudi nungai ta seng nai khoi manipur si noi thok tok jaro mai chake cha hana ke hana jaro noi na tor chai ani makai ji akhoi sirge su yare na adom da panglai leibadi mande hojiki hariba wari du dagi adu tawroiba thabak mayam sina su mi mayam lai kholi yengi chali ko ala prime minister ga chief minister unaba yade mane appointment piraktre haibaduna tongan bamni ai khoina pami badi issue si solve to budune ba ana solve to bagi mai kai romda jangsil lai haibadu bhaudi ai khoina su sum ubang ami aduga hoi yamna khudak ta hekta ai khoina install to bang ngamdraga su aidi ai khogi assembly si invite to ba haigadra madu ngamdraga su anyway suspension nina ngasai gi article 356 रगसु मधु यादी याय हबा मोय अरुणाचल तोगा पार्लियामेंट कोन यौनगद मधुदी यामना लेखरे अदुना एनीबॉडी खलकपदा बीजेपी की दी मागी यामना डिसिप्लिन लैबा पार्टी निना पार्टी की हाई कमांड लीडर म खलकपदा मया पुन मन दुमछि भाव दुम तौ हाइबसि जु चुमी आइडिया तै द लोइ तौ हारिबा लुरिदी लीडर दु पार्टी की हाई कमांड सु ngसाई की मया दु स्टडी तौरंगनी कना ओइबे यागे यादगे अदुना मदोम द लागा अखोइना अदुम नाइमिन नव तारे हाइजनिंगे अदुगा राजनीति निना राजनीति की तोंगान बा
kainongi miyengdagi yengnaragadi hojiki haribasi BJP gi su aikoina sum ujabada popular ministry ma election 2027 gi election gi mamangda thambadu bhaudi BJP gi yam chaw advantage ni adu thamdragadi kairakani hariba aduna masigi ministry semba semdabasina mathangi election da madugi impact ama lakani haibadumadi aikoi su soidana lakom thokroina khalli aduna madu BJP party ne na khangongani central government khangongani moine na nangna leibanina adu boi khoina pamjabadi miyang goina issue si thuna loisanba manipur gi leiriba irang awaba tariba si thuna kon biba anoba government ama lakwa afaba lengak ama manipur da leiraga miyang awaba si phanbado aduni khoina pamjari sidi Okay, I'm President Hamikre. Ozana so I'm President Sutambikre. Koi popular government siki matang se ki matang do Sutambikre. But aduga koi ki pangthok ki ba Bihar elections ki matang so ozagi ba opinions yo am Sutambikre am nuai se.